kita akan terjun ke spot sungai Walungan. Oke? Om John udah turun di sana, Bray. Oke, masukkan di Bray. Bray, sekarang mas kita lihat hasil joki anjing dicocok sirum kecrik Bray, tenaga Bray. Nah, alikeun badag. Kita masukin ke korang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Satu. Banyak tuh Bray tuh. Bray. Ini sekarang mau kodok ngegogo namanya, Bray. Di mana kene tak? Di mana kene? Bawa Menang loh, Mbak. Pelantaran menyelusuri dalengan tidak ada. Ganti menyusuri menyulusuri galengan gagal, Bray. Kita menyelusuri persungaian ya nama. Tuh, kodok. Kernaon si Jimmy? Dapat. Ini lepas deh. Lepas deh, Bray. Anjing yang udah di mah Dapat Aya. Naon? Runtah. Dapat. Jangan salah. Dapat, Bray. Aduh. Apa itu kah? Wadar. Nyelap cina, Bray. Nah, cilik. Oh, masih ada eta lauk. Oh, Sugante di lemur wae nya. Di ditu ae. Di kota Di lemur Jimmy Sugante nu kieu teh aya di dieu ge aya gini lauk. Lauk mager. Lauk mager gitu. Ini tadi, Bray, kita menyusuri aliran sungai. Sarempit ge, Bray, ngameramen age hese euy. Ayaan euy. Euy. Aya cenah, Bray. Badag lah. Badag Jim. Kahaturan ajoed dia, aduh. Om John kudu turun tangan dia kumargi ajoed teh aya, aduh. Badag euy. Tuh. Naon euy? Badag euy. Eta ten diceklan badag mah. Munur. Nah, anjir. Bray. Babon, Bray. Ieu mah si pader. Si pader ngali. Aduh. Babon kieu. Mana atuh kan? Tuh, badag ieu, Bray. 2 jari. Woi. Neok. Eta kene 2. Mana? Iya, kumaha ieu tuh? Nubruk ieu mah dari luar. Kedi teh kumaha ieu? Dalam. Oh, Ini mah kadi Medi mah. Mang Medi. Ieu lauk sapu-sapu dianger aya, Bray. Teh. Hese nya. Nah, hese. Porojol. Ruksak. Insang. Oh, karena insang, mengandung insang. Tungkad gitu, Bray. Aduh. Piceurnya hulun aja. Ruksak, Bray. Kalau sapu-sapu. Hulun ke kebun tuh. Sapu-sapu, Bray. Aduh. Lanjut deh, Bray. Kayak lamun aya di bejaan deh, Bray. Soalnya spotna leutik gitu, Bray, jalurna aduh. Terus Jimmy mah antosnya hayang guyang da gitu. Da ieu nya
Naon cenah? Ternyata keuyeuk. Anjuh kenang ke. Ah, ripu. Oke, Bray, ini mah spotnya rada bagus nih. Mudah-mudahan ada hasilnya, ada ikannya, guys. Celokeun. Oh, jong, ternyata jong. Bray dapat. Nah, terus lah. Wader lagi, wader. Wader lagi, Bray. Iya, tahu gede. Ibung itu mah. Iwung. Masukin lagi. Masuk, lanjut lagi. Walus. Dapat lagi, Bray. Spotnya rada rese, Bray. Rada susah spotnya. Masuk satu ekor. Tar, sapu. Pindahkan ke itu ke sawah, sapu-sapuna, Bray. Cenah ieu ngaramet nya. Cina ngaramet, cina bebersih di sawah. Nah, lok sapu-sapu. Lumpur. Ada lagi ini spotnya tapi rungkad. Ngait kanu daun awi ala dulur. Manuk. Hewak. Dapat daun awi bray. Hai deh. Kuk. Wah, spot ini rada mantap bray. Kita turun. Bayawak ge. Mana Bayawak. mana bro? Tadi batu buru-buru. Hah? Buru-buru. Mana bayawak deh bro? Ayo, Ki. Mana? Ada. Oh, dapatlah bray. Aduh. Mantap, bray. Banyak, bray. 1 2 3 4 5 sama lauk sapu-sapu. Wader babon lagi, bray. Ayo, wah. Kita tinggali wae. Gedehan. Nah. Mana? Oh, tah, iya, bray. Dilepaskan deh, bray, ku si Jimmy. Oke, bagus. Dilepaskan deh, kira, bray. Dah. Yang tewak di, dah. Aduh. Bebas ya moe. Bebas ya. Ngerokok, rek break lah, break. Ngerokok lah Ngerokok lah. Oh. Tung dapat lagi, bray ya. Wan le situ. Aya lelesan euy. Parah sih. Parah kan. Tuh kira cucuk segala lupa dikadekeun. Au. Cucuk, bray. Masuk. Mana lihat dulu, lihat. Mantap lah. Sia-sia aing-aing. Iya anu dulu berburu bayawak cenah bere. Mana? Ini lihat menangnya gorowong gede gitu we. Hah? Woi pangulinana merenya. Oh tuh lecir gitu kali. Hah? Mana? Tadi didinya tinggal ya itu yang kapi dia itu. Oh, dapat lagi, bray. Emang babay yang bayawak. Tuh, dapat lagi kecilik-cilikan. Masuk. Oke. Ternyata di sini masih spot bayawak, bray. Tuh, lanjut lagi pengecekan bersama Joki Bang John. Mantap. Ada 2. Tapi udangnya
sini spotnya spot wader, Bray. Gas. Gas. Nah, ayah cenah ya. Ada. Ada. Ada, Bray. Aduh. Oh, ada, Bray. Dapat lagi satu. Berapa ekor? Dua ekor. Coba lagi ada satu lagi dengar. Aduh, geus dilepas gede geus Bimbo ini. Kalau batunya. Sekelebat dulu nih kan. Bayawak bener itu. Nah, satu kali lagi percobaan cenah Bray. Aya sakolebat. Kana mana? Tah, bodas-bodas nama daun. Heeh, benar euy. Lompat kalau Benar. Lompat tadi bos. Kau tanggal kalapa. Sekali Bray. balaan si buta. Spotnya runtah Bray, ditambah runtah lagi Bray. Kalau di balaan sebedul kacau. Oh, gaskun. Nah, sup. Lele mah lelean Bray di mana cenah? Daun Bray. Gaskun nih. Ribu ngayet deh. Nah, tuh kernaon. Blog ubak lain. Gak betahan. Bray, jeruk Bray. Mana? Sama Bray anjir. Yang tiga petualang kan? Enggak, gue pada ke petualangan itu. Ya, Mantap. Kali Bray. Let's go kan. Oke, Bray. Lanjut lagi Bray, kita ganti dulu kamera Bray. Yang satunya lagi dicas dulu nih. Lanjut lagi Bray. Aduh. Cenah mah aya canaan. Tunggu cibok. Ya. Apakah ada? Kita lihat saudara-saudara. Bisa ngerokok jual yang udut. Bisa ngerokok jual yang udut ya, Bray. Saya liran kana pangamung lagi. Duh, tiris saya ngerokok emang. Siap. Dia naon? Ada? Ada, Bray. Dapat, Bray. Dapat. Lumayan lah. 1 ekor. Nah. Sup. Segini, Bray. Enon Hah? Ada walungan besar. Enon, jig. Enon ya salah ruas juga. Kamu nang imahna? Much later. Bray. Capek euy.
capek sini ya mah. Spoek kieu. Balikeun ieu mah. Burak eueuhan bray tuh. Goreng sawah teh. Yang naongan teh Teu neangan cenah ka ditu. Wah, yakin. Nah kakak joget di tengah jalan atuh. Bangpak, tulang bantingkeun. saya udah melak batu di dia. Nyeri anjing. Kita aing nyeri. Hah? Ieu mah ayaan gradon. Ayaan. Oh. Dia spot terakhir bray euy. Soalnya geus medem kieu jauh di lemur. Emang ieu ge lemur sih leuweung kitu. Cuman jauh ka imah balik gitu. Jam menunjukkan tabuh pukul. Sabarkan tuh. Terus Bray. Ini tipnya di dia tah. Pokoknya main nu kaula. Itu badak. Ah, Jong. Jong. Hujan mah bener. Mah balik bray, oi. Kagak ada lagi. Nah, pulang bray. Masuk kon. Ya. Mana? Wih. Lele coy. Lele lokal. Lele coy. Mantap. Lele. Mantap. Yuk. Naon? Wis, Jair. Jair, semetu. Dan Jair. Mantap. A few moments later. Oke Bray, rupa-rupanya rupa paru-parunya hujan Bray. Kita sudahi dulu perjalanan hari ini. Sudah jibrek Bray. Udah lelah, udahlah pokoknya malah Bray. Ya memang nggak salah. Sambil nunggu hujan reda, kita OTW pulang. Oke, besukan nih Bray. Oke Bray, kita udahan dulu ya Bray, OTW pulang Bray. Hujan udah mulai reda, dingin sana Bray. Nah, lagi pamitan dulu sama yang soibul bet. Berangkatnya. Ya berangkat ya, nuhun. Aduh, titah makan heula geura Bray. Kumaha ieu? Aku berangkat.
Mesti jaket ya. Aduh, kumaha bray. Kita makan heula cenah bray. Aduh, pada hama teh. Makan heula. Oke. Kita makan heula bray. Lapar cenah. Makan dulu bray. Besokkeun bray makan bray. Aduh, aya kalah makan heula di dieu. Aya. Hah? Dia gerak. Naon? Tinggal lagi, Bray. Aduh, kita disuguhannya. Mantap. Yuk, let's go, Bray. Lanjut. Makan, Bray. Makan, Bray. Dedek, Mam Dedek. Jigana jadi mah baliknya. Geus warareg. Ieu tuh urang pamitan heula. Tinggal sarena. Tinggal saya. Yuk orang kita pamitan dulu silakan. Sok, baik. Sok. Ini dong, Bang Jon. Oh, urang gitu pamitan heula. Yuk. Nomor pisan dia tanya. Aduh nya ieu, aduh hatur nuhun pisan. Ya ieu. Teh. Ya. Yuk ah. Masukkeun. Hah? Lap. Masukkeun di bray. Oke bray, alhamdulillah. Udah beres tadi kontennya bray. Kehujanan bray. Kita semua akan OTW pulang. Oke. See you di rumah lah. Kayak lah penutupan nama di bumi wae. Ya bade fokus lah ke jalan. Nya. Nya lah. Sekon deui bray. Let's go kan bray. 2000 tahun kemudian. Oke bray, alhamdulillah sudah sampai rumah. Ini kita review hasilnya bray. Adah. Kita Lelah sekali nih bray hasilnya nih. Mau direview sama si Jimboy. Jumboy, aduh. Aduh. Alhamdulillah. Masih diberi rezeki dan mendapatkan ikan walaupun tidak banyak ya. Nah Kita gitu. syukuri aja. Syukur. Syukur. Lelena di mana? Hah? Lele. Lele di sini Lele dapat lele tadi karena Lele. kalau kata bahasa Sunda ngatog. Oh, ngatog. Spotnya belum tahu di mana yang Eta, banyak eta. ikan, di mana yang banyak belut. Tapi sekarang malah Nah, sudah saja marilah kita review. review. Ini tangkapan ngecerik oke? Ngecerik. Oke, siap ngecerik. Oh, anjir. Udah. Yang Udah. segini. Lumayan, bray. Ada yang Babon. Tuh. Babon. Ada nila Nila tak katinga ada kanila. lele. Lekal. Ajimi trauma dapat lele Oh, ke ieu keseureud. sok rungsing Nah. lele. Eta buka we eta. Ini tuh tangkapan Ngurak ngurak. ngurak nama urang ieu, bray. Di mananya? Hijinya we jikeun lah. Nih Nah, tangkapan udah ngurak. puasa. Dah. Nah, belutna hiji. Tuh, belutnya satu. Heeh. Au, mana autna? Cana satu, bray. Sana satu. Mana atuh paeh kalau ieu mah. paeh? Ya.
Nah, Cana cana satu nih. Ini cana hidup hidup. belut teh hiji tah. Yuk, Hidup why? hiji belut teh bray aduh ampun. Kayaknya ini belut putih, Bray. Belut putih? Bukan tapi Bukan. Kanya. Belut putih tapi bukan, Bray. Oke, Bray, segitu aja lah, Bray ya untuk hari ini mah, Bray. Soalnya lulus lir ibarat kapas kacayan, Bray. Budak angkat lagi. Nah, itu tuh. Dapat satu-satunya tangkapan belut mah, Bray. Aduh, ampun. Aduh. Ayo, Bray, pamitan lah nya. Sudah Lehona. Pamitan lah tuh. Dadah. Sekian, Bray. Tah. Geus wae, geus. Biasanya capeknya nuhun ka Iki nya. Konten barangna Nya siap, mantap. Sampai jumpa di next tag. kan. Video selanjutnya, Bray nya. Siap. Oke, jangan lupa di Kayak Iki-nya oh kayak Iki siap sok kayak kata-kata mutiara. sawah teh kecangi. Demi Allah eta mah aslina. Bener. Walungan mah lumayan. Balungan mah insyaallah lah Kangge nya. kangge Siap. kayak aya personil mah Mang Joed kalem Siap. Mang Joed Oke lah. personil. Nah, gitu, Bray. Mah Aya nama ditutup wae ku lawang Sigutawa. Tarak tak dung dung dak tuh. Ya, bempak tungkingkeun. Let's go nih, Bray. Dadah. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running.